Ya boy. Kri jeno ke support network division of family majuri. Family support program. Rolling arwit ikile imchipang merong ko ana olip. Man meuri mamana kilo jujin perko an. Ile video in jena tokum pa bena tu pemut. Kan melele ko merong po kilo magad ko an kapro chipang ko an prakar an ajiri re neje meo ewaran disability ak nine mijin utama ko. Third step ko merong pag kamani kiya ay kamanam listing ay kuj ko ana jiri ne listing kachitak ko ko kelega rawrangan kachitak kapche all pe ba ko rawro ana jiri ne nai ko jay ko chipang kamanam list ko merong kachitak ke penjuan dikum ak matam yo ewaran experience kap ko merong par kebak to ko bije ko jen chipang yo munina ba ko manam listing ay kachitak ko kelega rawro ko lang gatal nga napuy men ko aku ela ko ilo chukun chibango takata kam manchi wulgo I was listening reminder ko kon jamela la kachita ko war kachita ko kin kajilu kam manchi file a folder nganam likut ko peba ko rawr en wo peba takata evaluation ko peba chi wulgo kap therapy ko kon la gadal ngan kap chibang ilo chukun chibang kai away ko meron kwalo ngai roba jay guji pe ba gain himilo mol ranay par ay guji pe ba gain we ngana yat chala olip nalale ko ana chiri ngai chala pe ba gain na karu mo chiri chara bal ko kwaten kambal aligi nam kamman am list ko yim kapto kapto pe ba ko rawro ke lu na ro ko kon chala ka ga jet yan melale gain rolling jipango miro ju imperial takto yo ana jiri nai diagnosis yo ana jiri nai insurance yo ana jiri nai chicken chugul kap chicken therapy ko kapole melele ko igi household man yata ke awro pe in jala kan rolul kap precious ko ilo jumi period han pa kon chala kan yen ko ever chipang igi chen mangai kin chugul ignore kapai gu ko chel ergun bara awro pe ene mana eman pe kon chala ka chi rutero kapro jera baro ilo chibang kai when maro chibang yo ilo wa ben ko para jalai kacem kam ngai lang para update di kian deadline kap update kan par chibang ko chet ke mo ga jam chalai kangi pe wor ro ko jala kaceri lo room ke tamano kwalo all update kamera le uni na na ro pe kun chala tagata yo ana jiri nai kap chigun tagata yo ko ilo mol tagata yo an na je yo ko ke bak chino tata gichi melale ine jure yo ana jiri nai we na neither primary care by primary care ak lukun tagda yoan imeo ene tadkum an all by kuj ko igi chen age no ana jiri le pa kwalo ta unin ta uno ko karngani kaman pe ban ka uno ko yim kaman referral ko ngan chicken chibang ko chet ain what therapy kemi ke mokota an chicken chibang ka chet charbali pem kana kachita pe pa kain ak melele gain ine no ana jiri ne jenta ka tay ke ta ke awro pa kun chala ka tay diagnosis ak melele na ni kar ka ngai ko chala kan diagnosis yo ana jiri ne na chipang ko kap ole bro re chipang ajiri ne melele kan wa we go kar ngana chipang ajiri melele diagnosis melele go chipang go re lor man dale ngai ajiri ne emro eligible ngan program ko ana achuju yeno emojan tagata yeno emojan tagata yo ana jiri me kwalo diagnosis na ke ko marang chino pagmela le kage pene manam chala kap kwalo ngai chigin chipang ka re ka chitu ko ngai ko jai ku chipang na le mela le ko an diagnosis na le ko marang par pajarato ngan obije pa chipang imawro ken injuran herun straightforward ay wewe niyo ene chipang gwe ka family na ham ka like chipang ko ikachi ne no na ana jiri pa ilo mol taga da ilo america elu ko la pone ko ka na appointment uno ko pagi therapy ko kamben awro ko chet ikachi ne no ngai chala ko injuran e maro bujara jedian ay weekend kemi mi bayo kon ka jabro ka din injuran ko kapag melala ka ga ngai ko marong imlala ngai active mo ko ta janam eta ngan tingan ta do
Melele ngay ajactive wot komero kacito kipen rochara borro ilo chikin takada kay peran lale ngay ajactive mo ta jener confirm appointment ko ami komero balale na payo ilo na kada ne injure ne ngan book melele edukun para oro pe mama papa peran keba menjule ana diri ne ole bien o kumi maro pa ijo en ajiri na en spend majority in yen one ilo ijo en ajwalo one mala koan ijen jala langijen minene koan kapule sisi koan ipen rochet elguna oro pe pen rancala kacien rikakiyo kapruka ki special education na ngaye wana kapuk melale way wen ko manchulen e jiba ngajiri na pa kumin bange par marong paga ilo way wen ko komi jibange ilo mo ngan kachamalak elgun para oro pe mama baba rencana kage oleh aigu kapi menene ko ana jiri na ido mo pa chicken takata manchul kap chicken chipang ko je rencana wawin chipang ajiri na kana ge yar chala oleh menene kap aigu ko yim chetian resource ko egun para oro bukan chala kage yim ko para pugi melale kage kap chala kacir ngai ko jika mu tongan Northwest Arkansas. Como kami ciri kami yang dengan pengajak Melele kontok acam bodoh ngai warami kacita tinggi mai kuch. Meni buat kaca perkut bicara dengan kom kacu.